Igama lami ngo-Amatula. Sizokwenza ukugrafa sisebenzisa ama-intercepts. Sizokwenza kulo mboniso ukugrafa imigqa sisebenzise ama-x nama-y intercept. Yazi ukuthi umugqa uvezwa amaphoyinti amabili. Uma unamaphoyinti amabili kugraph ungakwazi ukuwahlanganisa bese uqhubeka njalo wenze umugqa. Engizokwenza lana ukukhombisa amaphoyinti amabili engizowakhetha angama-intercept. Sinama-intercept lana amabili aka-y naka-x. Ama-intercept wethu amabili aka-y naka-x. Lana ngibonisa ukuthi umugqa wenziwa ngamalayini, wenziwa ngamaphoyinti amabili. Ngakho-ke lana sinama-x intercept siphinde sibe nama-y intercept. Ngicacisa lokhu. Lana masithi sinama-y intercept nama-x intercept kusho ukuthi uma sinama-x intercept lawa engiwadwebelayo manje kuchaza ukuthi u-y ungu-0. Uma sinama-x intercept kanje lokhu kuchaza ukuthi u-y wethu uba ngu-0. Bese uma sinama-y intercept kanje ama-y intercept lawa asuka phezulu aye phansi. Lokhu kuchaza ukuthi u-x usuke engu-0. Lokhu kuchaza ukuthi iphoyinti lizoba la ku-y, ngeke liqhubeke liye kwenye indawo ngoba u-x uzosuke engu-0. Manje-ke masiqale ngesibalo lesi sika-a. Masenze u-a. Sithi lana ku-a simbhala ngomunye umbala kanje. Masenze u-a. U-a wethu kuthiwa ku-a u-y ungu-2x ohlanganiswe no-3. U-y ungu-2x ohlanganiswe no-3. Ngakho-ke nalana masithi u-x ungu-0. Masithi u-x ungu-0 khona sizokwazi ukuxazulula u-y, sizokwazi ukuthola inani lika-y. Uma u-x engu-0 lana impendulo yakhona kuzoba u-3 ngoba u-2 uphindaphindwe ngo-0 ungu-0 bese sisala no-3. Lena ibicacile vele. Bese-ke lana sifuna ukwazi u-y manje ngoba u-x sifuna ukwazi inani lika-x ngoba leli sesilitholile. Coordinate yakhona inje, kusho ukuthi u-0 u-x bese u-y ungu-3. Ngakho-ke iphoyinti lakhona lizoba khona la. Sizoya laphayana ku-y sifike sibale kathathu nangu-3 lana njengoba simbona. Phoyinti lakhona lizoba lana elaka-y. Lena siyibiza ngokuthi yi-y intercept yona. Ingu-y intercept le bengiyichaza ukuthi yila iphoyinti lifike lime khona, yiyo i-intercept. Manje-ke lo 3 lona uchaza i-y intercept. Ngakho-ke manje sesifuna i-x intercept yethu. I-x intercept senza u-y abe ngu-0. Ngakho-ke sizoyixazulula kanje lesibalo. Uma u-y engu-0 lana sizokwenza kanjena, sizoba no-3 ngapha. Bese-ke sibe no-2, -3 sizodivide ngo-2 nhlanga zombili bese sisala no-3/2. U-x wethu ungu-3/2. Lokhu kuchaza ukuthi i-coordinate yethu izohlala kanje, izoba ngu-3/2 no-0. Izoba ngu-3/2 no-0. U-y wethu ungu-0. Lokhu kugcwalisa lesibalo lesiya abasinikeze sona laphayana. Yiwo ama-coordinate alesibalo lesi abasinikeze sona. Ngakho-ke asisibeke lana ku-graph. U-2/3 ka-x angaba lana. Bese-ke u-y ungu-0. Ngakho-ke sizovele sidwebe umugqa wethu lana. Lokhu
x-intercept. Lena-ke siyibiza i-x-intercept. Ngakho-ke sinawo ama-intercept wethu amabili lana, sine x-intercept ne-y-intercept. Amaphoyinti wethu amabili nawo lawo, kusho ukuthi sesingabhala umugqa wethu kanje, sihlanganise umugqa njengoba bengishilo ukuthi udinga amaphoyinti amabini ukuze wenze umugqa, udrowe igraph. Udinga nje amaphoyinti amabini, nakho-ke sesinawo amaphoyinti amabini, igraph yethu izoba kanje. Manje ithi ngisuse lana khona sizokwazi ukwenza esesibini isibalo, sisuse nangapha khona kungeke kubukeke kubudlabha noma kucinene. Sizoqala kanje, sizoqalela phansi ngapha. Sekusukile lama x nama y axis wami, ithi ngiwabhale kabusha kanje nakanjena nangapha. Kanje. Manje-ke masiqhubeke masenze u-b. U-b yena ubukeka ngenye indlela, akafani no-a lo besimenza, kepha masimenze u-b. U-b wethu uthi u6 ono x osusa ngo1 uphindaphindiwe ukunikeza u2 ongu-y ohlanganiswe no3 ophindaphindiwe. Ngakho-ke asenze u-x abe ngu0. La kuno-x khona sifaka u0. Ngakho-ke ngapha uma ufaka u0 lana uzosala no1, bese uma uphinda u-1 no6 usala u-6, bese ngapha-ke uzosala no-2 ngoba u2 ophindaphindwe ngo-y ukunikeza u2y, bese u2 ophindaphindwe ngo3 uzokunikeza u6. Ingakho uthole lesibalo lesi. Ngakho-ke namanje sizokwenza lana ukuhlanganisa ngo6 ngapha nangapha. Mawuhlanganise ngo6 ngapha nangapha, ngapha u6 uzosusa loya 6 loyana, bese ngapha u6 wakhona mawumhlanganisa no6 uzokunikeza u-12. U6 mawuhlanganisa no-6 uzokunikeza u-12. Bese-ke ngapha ususa ngo2 nhlanga zombini. Uma ususa ngo2 usala ngo-y, bese ngapha usala no-6. Ngakho-ke i-coordinate yalesibalo lena u0 no-6. U0, -6 chaza ukuthi u-x ungu0, u-y abe ngu-6. Ngakho-ke u-6 wethu uzohlala lena kuzoba i-y-intercept lesiyibiza ngokuthi i-y-intercept ila u-6 wethu ezohlala khona. Manje-ke masithi u-y ungu0. U-y uma engu0 sesifuna u-x manje. U-y uma engu0 u-x ungubani? Uma u-y engu0 u-x wethu uzoba ngubani? Lana sino y khona sifaka u0. Manje-ke lena uma ngiphindaphindile laphayana yiko ngino-6x osusa u6 ngiphindaphindile ngapha esandleni sokunxele nangapha esandleni sokudla, ngenza njalo ngasala no6 ngoba u-y ungu0. Bese-ke -6 lona uma sifuna ukususa lana sizokwenza, sizosusa sizohlanganisa ngo-6 ngapha nangapha, bese ngale sisala no-6x ngapha sisala no-12. Siphinde futhi sidivide ngo-6 ngapha nangapha sisale ngo-2 ngapha, bese u-x wethu uzoba ngo-2, i-coordinate yakhona kuzoba ngo-2,0. 2 wethu lana kuma-x-axis ulana. Lena-ke yiyo i-x-intercept yethu, lena siyibiza ngokuthi yi-x-intercept yethu. Nawo-ke amaphoyinti amabini ongenza ngawo umugqa kanje, njengoba sazi ukuthi udinga amaphoyinti amabini bese uhlanganisa umugqa ozokwenza igrafu kanje. Ngakho-ke lena yiyo impendulo. Lana asenze u-d, ungamenza u-c uzilolonge ngayo, kepha sizokwenza u-d la phezulu.
sizomenzela la phezulu ngoba sifuna isikhala sokubhala sokuqhubeka. Senze u-D. U-D wethu uthini? U-D wethu uthi u-x ohlanganiswe no-y ukunikeza u-8. Lena yona isibalo ke uma u-x engu-0 u-y ungu-8 kucacile nje. Uyabona uma u-x engu-0 y ungu-8 ngoba kucacile laphayana u-0 uzomhlanganisa nobani, uzothola lelo nani lelo angithi u-8. Yiko sithole u-8 lana bese ngapha kena nakhona sizothola u-8. U-x uzoba ngu-8 uma sixazulula u-x uzoba ngu-8 uma u-y engu-0 u-x wethu uzoba ngu-8 uma u-x engu-0 sizothola u-y ongu-8. Ngakho ke u-8 wethu lana kuma-y intercept nakuma-x intercept bazohlala lana naba. Sidwebe umugqa wethu kanjena. Nawu-ke umugqa wethu wesibalo sika D. Manje-ke masiqhubeke lana kuthiwa esitoro sokudla esingakini ama-strawberries abiza u$3 ngepound namabhanana abiza u$1 ngepound. Grafa ubonise ukuthi ikuphi lokhu ongakuthenga nge-$10. Ngakho-ke lana uno-$10. Une-$10 lana bafuna ukwazi ukuthi ungathenga kuphi uma une-$10 yakho. Lana une-$10 ke yakho. Sisenza ama-axis lana. Siyenze ama-x-axis wethu lawa. Kumbala lo onje singakasebenzisi lawa ama-x-axis wethu. Ama-x-axis kodwa singashintsha singawabizi ama-x-axis singawabiza ukuthi asiwabize ama-strawberry axis. Ama-strawberry axis lawa noma sivele sifake u-s. Sifake u-s singafaki u-strawberry ngoba i-strawberry mude ke yena. Lana yenza u-s abe inani lama-pound e-strawberry. U-s uzaba inani lama-pound e-strawberry bese u-b uba inani lama-pound amabhanana. Ngakho-ke u-y wethu lo uzoba u-b, sizombiza ngo-b, uzoba u-banana intercept. Sizombiza ngokuthi ngu-banana intercept u-y wethu uzoba ngu-banana intercept kanje. Lana esizokwenza lana sizosebenzisa i-first quadrant yethu. Sizosebenzisa i-quadrant yokuqala lana ngenza iphutha lana. Kumele ngibhale ukuthi lo inani lama-pound. Inani lama-pound leli akusilona inani nje. Inani lama-pound bengibhale ngendlela ongasiyona. Ngakho-ke lana bafuna ukwazi ukuthi nge-$10 ungathenga ingaki ungathenga nge-$10. Ngakho-ke nalana asithathe u-3s wethu angithi ama-strawberries wethu angu-$3. Manje uzothi lo 3s mhlanganise no-1 b ngoba amabhanana wethu angu-$1 bese loku uthi kulingana no-$10 lo abathe ungakuthenga ngako. Ngakho-ke makunjena ke nalana sizothi u5 u-s sizothi u-s wethu sibhale kabusha lana kuyafana nokuthi u-b wodwa ngoba ibhanana elilodwa no-b kuyafana ukuthi u-b uhamba yedwa. Ngakho lana sothi u-s wethu makangu-0 la kuzoba ngubani la kuno-s khona sifaka lo 0
ngapha sizosala no b chaza ukuthi u0 no10 uzochaza ukuthi ungu0 no10 ngoba u3 umphinda ngo0 ukunikeza u0 ngakho ke u10 wethu laphayana kugraph nangiyana u10 kugraph iloyana la senze khona ipoint manje asithole inani lama-banana yenza lana ama-banana abe ngu0 amabhanana hayibo leli besilenze ekuqaleni akusilona inani lamabhanana inani lama-strawberry manje-ke inani leli esilifuna manje inani lama-strawberry hhayi lamabhanana leli lasekuqaleni yilona lamabhanana nali-ke inani lama-strawberries wethu kosamazingabhayisa-ke lapha leli nani lama-strawberry wethu leli lasekuqaleni bokuyinani lamabhanana leli elama-strawberry wethu manje u3/3 wethu angaba lana singambhala lana u3/3 wethu ngakho-ke uyabona lana sinamaphoyinti amabini lana futhi sisebenzise le first quadrant lena ngoba sithenga asithengisi siyathenga lana asithengisi ngakho-ke sifuna ukwazi ukuthi ngo-$10 lona singathengani ethi sibhale umugqa wethu kanje siqhubekise le phansi subhale kanjena lo mugqa ukuze ubone kahle lana le point leli engilenza lana ukubona ukuthi uma ama-pounds amabhanana angu-5 una-5 pounds amabhanana ungaba nama-strawberries angaki ungaba nama-strawberries ama-pound ama-strawberries angu-3 ungayenza kanjalo lana kule graph yethu ubone ukuthi uma unama-pound angaka amabhanana uzoba nama-pound angakanani awama-strawberry wonke la maphoyinti lawa amele ukuthi ungatholani ngo-$10 ungakhohlwa ukusivakashela futhi kwa-ClickMaths uthola ibonelo eziningi.